Malungil loso, malungil tasils. Tel program rakaw sisak raguk mlamot temel el andurstay naringi ravek durstay. Program rel al sils soal mo oai sulwasing mo ringia ministera sel gotor klol ministril de al sebegal el muiger rogul na al sel de tia de oda rogul toy. Mang naringia angirait matur maradal mal purpose tiang asomamal malas mal loger tirgal minister sulwasing ngara gukora igel program artir el loru gilel ablur belam gilel adar rum misal ko amo madenge urerir bodo gel wasaigang atter igel sorial adar belal mru toy seigida wayal bogora atim mertial toy mang aktio open ringi munsa minister mang mo ay sa tirgal guk adal lo manggel el ladagal mru tial lurera ministeri mangira ulao e gorgo malwaise mal lungila altil tasil se odele harwo winter nga ka ngiray balas natur ada modor nga mok ngiray minister tayo el minister gid human resources, culture, tourism and development. Etirgal ngar bitar nga kangarnya elbera sositaro ma noro mahal kuk pastria telin guk para introducer tire lo ay sat mongre gel guk verir elal chin se utre haru ko masadra human resource. Sel human resource two components ngi sel public service system el director ngi ang gidele tera sairong nabayama ma selgo compliance ngariwa nor bolo sa ngi ma selgo labor component ngari elbara mak hale ko idea or yung ko mo sa dakel ukra ready undertaking subega bigori tido el almonga kabo wala diap san manil wasi klaver nga kangarinya igel ministry ka nga igel bureau sangi mang elat tirga tadra labor tadra immigration tadra tourist nga sabi mo ko mang salak so di sir mabla wala mang tegi del guk tulang tengila real dong human resource ang aniya two components ani ngani sel Bureau of Public Service System say sel guk tulang tingil awrera mal masaw da real government yang ngani sel guk BSL Division of Employment Services say sel pal blarnya labor and lachen jangklen mo say Division of Employment Services and mokte garngi harwa under the direction of President Whips Yaudah sok muka tamugerang emige kogi del transform artiagi del team le labor el guk team le focus ra adara ngot blue el moklo a imal el non ngaseo ra adara bela wasi already maulong namo employment services ang okay esel guk ngarinya Mr. Nora agi del sesel dong compliance labor compliance esel directly under a minister Trigger compliance officers el maral make sure igal shobay mar other lawyer igal shobay apply with the local labor laws sing gura blatak oy man tirgat report el mortare lang ta director tel lawyer elang gigil director gigil human resource Tierra Sairong Nabayama okay trigger other compliance directly under a minister to report to them Okay. Namu malaway sa iyo kahala ko kuya o yung mura elmera mo ko kora maskit sel lang tingil awrel Malumsaw le ministere malungili tasil sa malumsaw lati MC rati alla magiguk merteng guk waisra boil wasing ngregel guk rela merat sel officer al time abong usaw darngiya halik introducer nga elmera sositaro
nga ka order officer tagi the employment service officer ilang time ako ra processing ra application ay kay rokul application ra adrang hotel blue ay kay git ya ngar alam el process ra officer git ra employment service ya ka kuktimo smoothie ang ralak gara subcontract agreement between ra kumbalil mo ra kumbali hindi akal kumbalil mo ra takala malubang ko ra let's say ngalagek okore kawa huk malaringil mo o sparing kurawa o mangarak lang ay kita la masuk mengarnya akan traction erkau ego karnya wan traction and merura korakrol kumbali amina building ooi and then rear segi del kumbali lusia agreement del mir office mga ngayringi ra director lasing gongel seb el tegi del kumbali mo subcontractor tegi del kumbali egegit ya lamal tel ngarala seb etel tira Mengwaya kakula di ko tabi. Mengwaya sabil mulgor tol mulgor ngi minister lo asing ngarak sabil akong balil arak len di drstal ada jal sabil. Ada borsel regulation regit ekmal correct. Sige ta sabil del murungi. Okay. Hindi kala ala regit mataga boto sa odor ngi lang ngani abriol gi morungi mo o malasamel mo Kudumo amend, kudumo revisit at tegil regulation. Okay. O may sa mong regel kung services laging provide na mo awanay na needs or other abalo. Ay, si. Kasi ako may sincere also ang mga Kung di nga sige lo marahili. Mulom gatak tilal mulgor ni. Manso kal mga clip mo mamalil all time all out ra labor basel existing labor regulations. Hindi kal sa amal may meter say. Okay. Hindi ado sa makangilo bangyamak mo kami the revisit at mga regel ko sa ngem tel TMC magil lamreng sa rabalo ang awanay ra practice also dal ko mo change basel mo amend legal regulation di kadron so bakilala mo ater sa ko need ma awantra society kita Okay. time. Hal gong hotel care or clarification amosel statement lulukor nging ke makaulwasi. Sabi la kumbali el lorura project sir ang sonsar adrir en sabi mo kontak tara kumpalin muling adrir. Siya sabi el toy. May say? Kami hale do ili olgo yung rukmara Mr. Noro Mulbail sewa partner lo abrere. Okay. By so this seguido ko katalang tinglaw abrere. Gol room de Okay, tegil. hale follow up ra rigil kirel say malbolo sa den ngil kabir ni rogi. What is it? Elaw ay, for example, o ay oil, al sugum ngariya ngalgil, el abra Bangladesh, mga kaguk ngariya adal gubang, malubeng biya ka adal gubang, hindi so akal mo maling adal, sabi logyo agreement ya, klong ila adal, hindi akal sabihin, maldi kumbali, hindi akal tala hindi akal sabihin. Sige, makori sa Bible sa ninggal. Ang lasabel mo. Kami do mo maiwi sa nga rababye. Okay. By bom understand ngi mo ko tanga seguide do mo sel ukra lut. Kamu tanga iwi el meray. Sel ngaraba piyara was a subcontract agreement must be between subcontractor who employ non-resident worker and prime contractor. Subcontracts shall not be made between non-resident worker and prime contractor. Sembla tak kamu ini sel to korbelaw. Hindi akale, kilang still existing regulation lang. I say, Okay. Hindi naman. Okay. Kapo noro kamu ras mo do rabedem. May sige doon o ministeryo mo igil ngaran na ang regulation naging moltaw ta. Sige doon laktak igil ISO igil mo kumbali mo na kumbali hindi ka lidastara madastara sige ka nga regulation na rin. Kailak mo sa sila ko section of our officers compliance officers. Ito mo mga compliance officers manito tigal foreign workers in Arbelaw. Tigal gidal Arbelaw ni apply tip maun tang Arbelaw loadon may lagi.
Maurela marsegi lang make sure tigil foreign workers na may allow amna apply permit valid permit to lower more than other bill apply ni pembali bill apply foreign workers maurela make sure to comply with the rule regulation labor gire la work permit bill enter ni ima pembali or individual employer direct lower tsaka monitor already dire la safety direct lower til mo already la kumbali til hire til tom do til mga contract del contract lo wala direct tsaka barak sa til mo tatang nga barak sa til kel sil met sil baak kel nga venture til nga tokoro til nga mula kali ikay ira mo problema labor compliance. Direct ngari section naman mersum ngari amon daling la foreign worker and mer office ra gitra labor mang lo siya man daling lagi mo dodong ra employer mel sa mo pleasure lagi disputes mo monta gire la employee gire la contract traffic mo lagi employer or company. Sige da ko di gode so de la vele la compliance. Okay. Continue. Ito opening mo ra ngari ako ra specifically rim. Hindi ti iswakal malukay gil nami el vlail complaint sa malubeng question nati. Givet tial regulation lurur ni tirgil mlamalay. Okay? Ay gil actual gays biyak koram libong tira العدد الجمدال نراي كالسيو مدنليتو إلا for example نريا عاد regulation سلورو نني تمرو نني إني أمي كولا ترى state لو سكتير كاجي دار عاد نرتيال مرولة كاجي دتوي تلدال كابير تلا أيجي كم لامسل ممدين مونغرا problem لا أدرا بلوم أو مرور تال بيسم مسبيل مغرق تاجي دتوي example así, dirga bolsto tirgala el charger armas el sori los perti el tirgal adra belu atiril omstoberti nagam na hiring ra kabelment trai el mler adr lol dig trai ra bangra de suer obomo olang sa tiraskogi ito así malati mamal ngartiang ياقوك بيبيل تيرك ناسي تيرغا لورا لموديغا عملي البو موديغا المسالا أمسيلا ما قوغير غالو المنستير واسيسيغم لا أم تيغرين مغمغا أبوم غوريك تاني Me bago mo el small deal was ako tel ngarba ngar alert tial ministry matial division all tautra existing regulation. Betragal ngar bitar nga ngar alira make sure ada comply. Kung awak porcel concern na kawin, so kal makataklit mo, sel mo lukorngit mo nga niya klor complaint trarbahas, alwasing hana mo maring na arir. Terkadiyal sa beto los pertil, ito na mo ako de klo. So kal makataklit mo, sel lukorngit elmerara earlier, alwasing tilal mo rin niya mo kul. illegal Balsuko mo bay mo ay sa mo terkagi del employer, for every employee mo rin tilang, nga niya employer involved. Magirap mong taal maas ang taal lahat ang wara at tirkaya lahat de all the rock pertil lego riol lo bangyam mong gira dal mo matangel mo ging wa report yung aning sel hotline ni kiblam lim sel normal mo official number riol elom ko rin ya gimol mo sum at least ay gid problem okay alda dul wasem bugul elang ako kimorur elang amot o malas malay kay gid gora tigingir adra belu yang ani audio elan maray mo mes gid gid provisions under tel regulations mo ko tam karan ni ko sum clean mo atter sel ko lifestyle gid elang agira mo adra belu sorry tel o marak mo ko mo ruli le issues about the face attacks as ko mangel adal harol to dal model lo mangel kambes. Kami ko maharatak sa tulong liwin ba na government. Dan sige da mo issue mungkin dal sum clear sa regulation. As kung kukso aso atal maruri, ngira dal limo ay sige na talaga. tila madodoni hindi
gulgor ngil toy or aigel complaint ar adal mea asi kama masomam lo spell tirgalar tup tio meses seguir e arada buko ngara tak sa gil murura ureri mga gulgor ngil toy mula si kada magarang rule regulation mo sabi tirgalar adal tax marma sa mo sabi lo spell tir matirgalar lo spell aurora mo sabi lo aurora lul turgo klarir mga sige ba gongas yung gas magil to May say hal akmal ngun hal mo biotra tulum o momesra take the regulation again el morsel part 6.1 to be exact look was the conditions of employment agel talang tingila ore agel restrictions asel 6.1 was a non-resident worker shall be employed only by the employer for which he or she has been approved by the director. This condition does not prohibit legitimate subcontract agreements. Manghal blakatakal was a makul o mabadamal mo mga rakla. Balsugo manswa dal changer say esel ba da amend the regulation ang kay 6.1 adre aguk to change ato ko ngi mo say sabe other release ay gito to. Okay. Okay. Kaya nga maturo sa APA kam da ngay sel process ra amendment agi andre kal mor olbi ba adra bulu kato ko ngi rogo ya TV putte ya da bor ngi ra ero change ngi ko po malungil kilan mo logor ngi malungil bolo da ya adra bulu mel bi legal bol stobol murulay kan to. Di reality ay kirgal guk merur tiang akmul metiagi da regulation illegal agul gornya mula syar adlo spera ada mal ngi mong lengania ni desti makmul gor hasi kalau magarang ruli mo dialo isi for example elang aga sokalo spera adal el merur adobo mo merur sales mo malata bilasan ngang magarang nanya ada lo space kala ada lo aise betemu mura ada sehingga kami experience ngalge menjadi pernah etmuru etoli trasladar according to it so aise ni kala ada dire ka sorry muru lai kalau do to market ki Moise mangagunda so sistema girel mornia basio el provide a service logi wala e mala taxertir mangguk nornya toy albiran toy lo así bongel employer raat a operingi via operen galore lengi o mura al file taxen sí senga la al gil file se nima ay gil tax cross receipts mga jagal ngal employee mangguk via el bolsel employee lo bangod al license lo asenga sabegal lo real charge ada agusi basel sak maram guk lo ngen mo da tax nila logi wala gila self employed la asbekal dule Mr. Harwak mo lagi del tigingem malagi del concern adrablu agi bom guk draft language untoy el mo atter lagi del mologoy el mo atter del regulation di tanga mo through self process el morga morabi ro olbi as mo da TV ng botoy mai si en dakal suakal ngititir adama malmel mo ibran la al mamrura suwa ulak mo member la moy say mul agul golnya mula si tial program markau klelu mil mornya close educational moral as luasi tiagila mal tarole raudi ro ngavitia mobolo ngai adam el guk monitor compliance lo mes ni malakan matamal legila digaw ngai nakadiaktul wasi encourage adam lol malala di neither tirgal adam malala hindi dia sto nakaguk position na kasi gire del biak district rato gire del rulil mo sabel moy say ela akmal meron ko wrong sort mo educate ra dito ay aklol gimorun ngir officer mamrela ang beto ako balin mesoy sulun me renew adrir malup me extend the contractor tir ma el time ngani sel cross act le allow other transfer mong ses el mos model unding agyud mesel lagi del beto ko ni magi balasok mo under tagi del existing regulation agi kadum kra on ngaseo ra bulu mong el time in si emal mera office as kumo sa transfer adam
Leng agyon nga siya oral hukmun sa employer sa ilharaw. Siya tara to koy. Di tegi dal to kara mo change ra regulation. Of course ito mo once ngani sel draft siya dal mo tembertiang kama mamorulya program kama malmaray lo nga siya explain rin mo adrablu. Daw ko albor olbi. Basta labo ko singin nga niya mandate ra adrablu tegi ta soma mabol part ra la. Nengguk na mo kaman practice kama mo soma rulin mo legal. Di say a process in the board. Ya malum. Okay. Umdasing Blakata. you're on your way there. Oy. Ding akmal ko in the meantime ngagumba si kagala you have to wait hindi rada malmal tel tore la ngagul ma compliance til naga kirai rai Mo say. itigel adal gumesel til malam la igel blai meder ngak amal daglo urara mora rada sel blai ulak mulgoy gautal me mention lo se rada ablika ati kalor ulangan dagal ati ka kwasi gami oli tralla Etil kaladan berurunnya kau malam ke dia ngolor kamamak nasi ngau gai biti nguk kelul tiarlah dia kamurulai lah lengguk kuai se di kama dengan gila tirkal almas lelang gumesa conference almas ngalamo in mugul dia kal sabemel الملاذ المربلا سون dia kasem la fordri oi se selu mutalan makatir klasen dia ka transforma o molar adito gero luve mangarama hindi masapol dole ngwasi ngaram gom la rulis man mamukul la dolar ngaram la almida ang lagay ang leteru ng ilang diwan guwa nga ko osperas tum relit kala almo ba tu baklutul nga imo hindi alo mangilay ito kara government tiya nga close education ng morgi del bekla manjire lela sel gumes asung disagree nga kan sa omdu agume seguida di luz rogi adra Bangladesh mering la si kaurior mal adra kabelmin tagal ngatak silgil malay mal adra si kaurior la si adra mourior mo dia sabir magar di luz bekla maulak kasi regulation al agirel samhang mo mo dei tay gidel kanson Aktingul mo December kung yung sobrang mo doon. Subject. A future mo amend mo some okra regulation mo atter sa kuk sorry adrablo alta. Okay, muna mo diya ka. In the meantime, ang nga niya real al kukwa norma seltimber tira compliance mar adra tax mar adra gidele alcohol board. Tirgi mara del al lo mesa egal shobay o mesa stoa and make sure ada comply. Sige na kung locked out till existing regulation. Okay, magkatungol mo na compliance. Elan suguma, kamitikiraan del low-roll, marura, masila malugit na makarang ibiyakal employee ng gila del low-roll sa siya. Ikaw makarang, ikaw kumurin mo maharatak, sunod ka na makarang. Kailangan natin lang alas kara normal so dito lang nga last few months ang nga mlapte ang tuloy so dia. Okay. Ilang mayroon nga minister nga adman monitor trigay del wasik tindira oral mo to make sure til adal employer may apply ang framework nga permitted. Kasi bulgorit mo sumay monitor mo rasa sa buray-ray tigra na bang rades. Dacin nagala director na bayama permit niya nga wala yung tulog yung aging mal single employee mga MLC angel employer na employee Telable sir. abal sila employee $50 employer both employer ngal employee miguel employer ni allow rin mga sir sila up to $2,000. Ang problem na magatbok na ngariyan na abal, employer na abal, yan maabro na di kamalmal manalo silit tigay din mga lakit. Sabi mo ko na kari, sangan mo, na curious mo mga sabi mo laway silwasi, sila umgot mo total merelang, namot tilalagam, pemestri laway siya. Jasera, agim, start seguida, obviously the labor asira di ngara Ministry of Commerce and Trade. Ito ko kung maman mo na Ministry sila Manret, sila Natural Resource, maging sa silulor, mo na next Ministry, agidrek mo na Ministry of Justice, maging sa silulor,
el mora tal vez el ministerio gir direct lo sisilur ma o sisil bakki ngam rot trigger ada dal giri lo ro egin ngari mata giri permite ngari dari ngam na o sio on bali motu tape mo harar el tela na ngari ngara record trigger office será before the ministry of commerce agi mun mal semne civil ela sera gi wala ministry of justice gi mamal segi me change legal Bulan semagal bakking mo criminal. Lagi tiga. Segi mama sing criminal. Ya udah woi sila ngaria tengara kambers magi ludo waisin man mukte laksis. Tirgala adal belau employer ara adal balai ketel toy. Ngaria mlape. Ngaria mlape. Okay, ngaria wala idea masing Tri to 10 to tell am lapi. So edal di sobodat musira gi mo ako ko mo ng stem merela en bokor dal mara lui al adam labals. Mong di astrologer ko mame Mr. Wilter dagim intention ko dagim mo mal sara. So mamal by educator malu wiltila sira hotel may on board ya pilo ko trigal timur ma pumme malakad dil domo la dabal siad med asumul pungal ada ladim nakalo dang alla magyul lager til may ngada tar office ko mga civic center magyo it's til meter tir ma employees tir mo ko explain more til was a tigidal la til mali magyo marat mong ladim nakamo dangi magi meska warning rela ya om lu teruli agi mensaur erutela emel di adal adra mo dablu agi mensiro agi meklo ko men tergi blok tingala erutela le ka badanget po tangara covid eklo albu wai se vira adra mo dal bulung alam to exception tamya la kom waiver tire degi waiver tire gi bayul man sertil deng gukti mo tiang ko ngodal gay sing ta sa eklo sa dangi dimno omol tat mong ngaringia kantila adra modal bulung bayul bal sa adra modal bulung okay kama mati mer kama ko tar adra belau magyo bal sa adra modal bulung Mr. Wilter ya mal so approach gauling gamot tutia tingela a president trigi de lo así kada mo telgil gargi klemo mara adra belau akmal kala dioren sa lagi mo dalga lo así dia al so mo mal sa Soaga bodo fer, el agdolita la, era del bolorula y el giril murul. Era adra office la tax, a giril direl marol artial toilet, tumle magatektal madengel was in dia la tax artil, edil muri. Jak halen da mek defender tir. Bon. Le rol gi moru ringi Mr. Wilter ade ko bangala director Reinhard Silas. Mang opo ngal angari odon ngasel ngada bebi restaurant ambil asimber. Lagi ambil asim remlo moltra mong nganya kuk kentil already tax office amiltik maulum bil asim din so kal dire kalau ay sok musel imo restaurant nang wala mlal multo reopen de tanamo compliant tanamo tirak lalla sige da part tra ora educational program lagi moru ringit potong wa owner meleng so lo sus klingal owner momral du lo show bay imo comply na dia ak manali omol gorni na ga dia gulgorni lo asing tianga dagal gire del mururi malu ben kintil ta gulgornia ase uer o me ni rai minister etial togo amna magater telwaisi e dia dorureni akki subada lo ase gida murura bes lula taxrela kama dengel ngaringa omra el mururtia e gumesa report of finance ngaringa 6 million al uncollected tax nagamulgoru ergaw luasing gireven lo bangas kalto I'm glad ka maringi maumurungi ak malgonger approach sa gundas ng malungil idire kalsa ko momodengel luasing nga diakora apres rumil magarang aul magyu ak no decide luasing malgora yo lo se medo korirang ira elmei kami minister sa lobui ega gundas e gotol lodef now gaya tio mesa agora egel blam blam risha full ministries yo si ultime yo gora dimle olele como gataklilu ase ga giva bok alabanga at least ka damengel ase go maral budul ke kama ma ko adio belo ase ngara progresro aureo
mal truthfully indira agi soma man molger tirgal bek minister sulti wai gaul mem gonguk mosma da ureriul mala da blur belaw magada mo ka nge mang modial mo itay gal toy segi da point lul gormi le do spia do idia do tau talun el mutrura vivir alla el dire del gabo do tau magadia ida lo aise magada kada target ra urong to la sen tira la lu ben tira del bruta la segi da point lul gormi Ya, dia ka borra mo Mada karena menunggu la point terkau. Ada keluar terkelawan merah, bo merah minister kama. bo Mang so kal smodit mo klolo reol gimoru. jangan sama defendera umrul maula Dak defend. Aku ay sa fact gimoru. okay Tingara fact. enggak terlalu jirin mi halak por sel mertiang Ya kala la so dia ke ka yo mo makapesa direct met mertiang kali modul nga optimal goal dusme Dia ma hindi ka mo amay dum so kal tekliak mo aureol aklol shift Mr. Wintel doni. Shift ra focus tergidra amlas maldi hire other model belu. El more empower human resource tergidra other belo. Aklol role all namo employment services, division of employment services. Agim na stat el collect data trigger rogul ngara crossa. Trigger other belo. El ngara payroll ra government loriol mara agencies agib lam stat el bru la resume tip agil gor o tip ngara skule ngara durni ngara teliturni embala sembel align ra ministry lo bangke lagi ka sel programs la PCC ma job corps ma WIOA magi dele gel apprenticeship ra CV ke active se actually under tele PCA lang mung telo officer kita mo angar alel amo malasa malala na robot training programs mun sebeda losis bertiragi del tokol other belaw el mora alsel omes at mung argera borre baterangi e magarang ito transition at tira training el mora public sector employment siya ko ra focus ra office under the direction of President Whips mung sige na mo marang lelawrio len agim na matigra o ura idisira other lawrio ra private sector at tourism The Chamber of Commerce kadam sa rakmed al 900 al adrang hotel blue in brut audio tourism. Ngani 388 al adre belaw losi audio. Maga challenger gira ngaral training are required the trade adre belaw ekadol si seperti lagi the private sector jobs. Sige da ko ra focus sa mga relata. nakurang sa kaya kalwidat yang mo umdul wasi Naringyar other about 600, el other another lulo tora tourist 900. 900. El other below subi ilmonga nga 300 plus. Sel sabi ilbong dakat sa ilog Malu ben sorry. Naringyar 388 al other below currently unemployed mga tagil cross act. El gimola sa mal transitioner till mo ragigi the lurior. Gagilong public sector ay gil lurol boloru. Under the Cross Act at the moment, yes, almost in the Tirangal state government, the clone transition move since in the last few months, ang aning akmed el logim elol malat 56 alat, and na transition and the program el mora private sector, mo ala construction mabibiraw rio. Okay. Dia ka akligibel el gora mongod kuk mongod the swed na al mutro tiara al muro ra government kautan na muna sin dia ka trial futa emphasis sa private di nga ka omda sulwasi government tan na mo dia kal giril mutro muro ra al muro we have too much people already aul mo bato ka jaw dire kal mo dia kal bru den bato ka aptri ra ma badingir ma imorin ngarni e dia kal muro ra al private murnya efficiency ni Seguk maliw do swek. Kita mal agring. What's your policy? Oy. Mandia mang na asumo mo ko do si baurior. Ito trailo si mora private sector. Then tiblon mulgormil calcio e din mul mulgormil wasi. Tial government tergida agora blitoklen. Government alu ara business. Ya yel successful el belul de pelop.
including ang Amerikel, ang private sector o malura government. Malsuko mong makita private employment tra business, mga corporation sa mga lang, ang government tadya ka daw dani. The government tadya ka longargir. Actually, tigil di monitor enforce alula auro. Nasigi da ora agumdas la si I hope then musiga aurore by the train ra adal mosubil marula. Akmut motel me on tikera di gora labor office masal mo ko magara oswil helpera. Nga kaso kalo si ra adal el sabello ng masero nga kala el morae sabello ng masero nga kala rabi bira urege kal sakal marulem namom itut mangasa ikalmu. MB allow regulation na prohibit nga manja sabel el molongir adala yoel lang. Ngala uktal uspering al bebira weekend makmum lingan. Eperingi. Baysa ko amdula sa ila ko peringi pera yoel lang wala rin bel pataxen. En sabel ka rulisi. Mbo niya form makturi la sa inertiala seguro ibang wa dude ba employer kaya nga kung invoice niya peng kaya gumda sa mbo niya sa magumitian mo ko la sa kumuro mo trial modifier ni al sumo mo sabel mo tura APA mola malgo nga mo follow ng bekla na makmal satisfied lisik Hindi pa may kulmi terkara tarato ko. okay Ngarinya edel darat ma may 388 tal other belaw lo siguro. Hindi kami sige other belaw le kol masiguro. Di mo ko tigil to eh. Nga ulit by mo cloud expense after ni jangan murula urur makem na pengirain mo muruli. Apa malol mi terkau musuh ka kertel ko tar other belaw. Then seldim ko tem na mo sigra ada mo dulu yimi tesel ko Two-way street. Kau ada business el gubernador kau dah semua tiawan dala sugura 50 cents. Ramlo tiawan sugura tu dala. Kira mangalo si sulom rai. Mang komorgir. Ngal mla del presidente misong así. Aru legal sunt mil no se oranga. Etrulia aurol girela 50 cents e ve manda tu dala. E guspera da Filipine e peringira 50 cents e arulia aurol 1 dala. Na lagi kerja kamu das. Apa yang lagi terkau pumen dan dia kan berdoa berkau increase ramen wage apa tak macam afford. Dia kan meksiki atar abu igur marcel list termak. Itu lego meloro lego kau $7 hour. Lo bagi belangarai, clean rabli. I'm sure minimum wage kau more segi berkeluar, tak macam afford lagi. Ang mal betul kan ada lego sih kau. Dia kalmaran. Om tel ndur ngat mo kusi kara aboy gabela le kom suka 50 cents ang rampan bring na kat sigitila. Dia aku nak oke example productivity adlo reo. Segi da bulgorgi. Kada kau ka abri lo bagay kalwasi om hara ora anak lo do mo blakan. Tidak malget ang anak ko mo suka 750. Mal blakan ang lo. Not all the time. Nadara al pertira andala dia bel show up. You know, akmal ko ere la kadurtilangin namo. Ya kako misra kam lagi ba ber kita adar belaw mo. Kakatak trigger beli sa ido makmal ore mumlu telo beri uselme. Me magodo ka umarang lo sen sira adar belaw lo telo yor. Adung wa minimum wage tik morwa. Kami test 3. Ano to dia pa beli amra labor mo Mr. Wilter o sigra ya MCC imbuger belaw willing to pay $7 an hour. E kung sa punganiar me sorry me sigue celurio Naga dia gospera adal el kiel one day seguida bulgorgi elang nanya adal pernitirala da Bangladesh a ulmat meramani te molrulia masela e pengo do del muto mora imong el muto mora imora adeng mo ko pesengeta mara elang so kalbay report le ko ngani tablo ko bali la malara adal belaw ngani IA construction balmutol tablo ra kumbali IM le sol interview ra lulu la leng dire kalau barat mun sabi el agi te trire undertaker course act en sam lom do tira to mangem
until September. So the end of September under the current law. Saan siya kaltrari? Saya mag-try. Biang, sen radal me ki interview ni. Lekli interview ni mo yala sen kan sabel lulit kalu. Man masaul. Bai so kal isil mo rabuay was yung naniya ada lo rior. Mas kum ko sigar ako temem try trigger other bela ngara sel lister kama. Leng sab amolom do the territory le korkaw. Until mo satisfy the pick up partir mo tamo adam. Sige na program will give you terminal. It's a partnership mo WIOA partnership with Gimoro. I say, ela tilgen adal soril marula sales. Naniya program ang sabiulel partir. Tilang lagi rin dal mo komodora Minister Stephen Victor. Oh, biang agriculture ang ara ang ng gigi del minister. Aule aji akora malgor taltoy. Akril nga sira press conference. Era loloko era toil gidel omrul sales. Ma o mangip. Ma aguk tigingim. Isil bo udak en moringia konflikter militero. Tiagi dalu logorni. Dia asal sebel quota toil logorni point logorni amulas kida adar bela amna mo dia kalsada nga seras. Agum na siya nga nesto mo no kasi arang algeda amna mo dia kal sorin mo mrulay kalulu. Tia dia dir tira adar bela. Tira adar amrigel dire. Adar abik bulul tirin mrulo kerdi dia kalsada mo ay gigilulu. Man sada hala adar mrulo. Ul mo betul adar Filipina bela un say gidal attitude gidal I say mang malgo seguido toy no hace no mira tingelo hace mangire de los foreign workers el de pelo partialbolo lo hay tirgan brula ara la mangala por subir de los petin brula ses I think that was his point mang mulo I say era mo por tememe ko mula sa gim la sen de tirada manga de sumormi makmo confuse la sa gim do maka kada ka ngay Alle maximum click al Cabo. Del tagi the work officer gidra employment services formerly labor. Dire gida comply moral la rabulat. Allah ra human trafficking ngania international law lo tirak. Mangania ada lo na expire a permitted na mombre ka permitted kira mombre ka lo na fulfill lagi lo obligations sa tira contract. Ay nga sorry mo ke. Mga ulagi o siga do uras ko hiya gukta mo sorry maral morme. Okay. Ay ka voluntary. Okay. So kal mal mga taklil was officer gidra labor matagi del employment services ang mal dia kal target ra adel do rokortir. Tiga nga adel melngit kung namo sa mamal marais. Okay. Apa yol ngitra what mas ko mun namo so tembe lang alge mal marais na expire a passport trengi na expire a permit trengi. Emo tanga almero office semestri atar tegal adamam ngari auro logongela IOM sel International Office of Migration lolonga se orgi del momo renew passport adra to kuni adra Bangladesh den gira del duro kol mashabal sir ko takme del embassy tira ngara shabal man se del lolonga se ora adami at skum bay ngari bay ber office magi mehel program update tagi del babel yimbol sabil marai endil suko muguk tiyal so mal digal sa emal haraw ni malu bende kaskogi klo lorio lowel mogi moruri lang allow shall transfer tanga dri lile de sera lomo la covid emlo kata kat pungana bebira shopal na close malu bang namo partially closed ya adri ra amring til lo si overi ra maklir namo bring adrang akli tegal adrang modal balu mong dakal lungi ra aldas ra bulul adam aldasyo la president whips at suko mong katana mo ijimer arad no kadamil ganya asiwat mo kami mga tuk strate alam al sabil siya employer ti wasil mo lokon at suko mo spera adrasers ya yowel ako ka arbora ito nga niya aval el dudi malubon na mo swallow transfer and sabil ngun mera oy besri dra labor magiruli sa gidal process sa transfer ang galado mo adam ngarinya pada kora agrinya kumdaso magauga kasyera
idea malube ko maralo siya bulur bela dir hospital foreign workers like kay gidro Mal agreement mo nga igel certain lurior, igel baby raurior. El digo mes igel ko resume trigel available local employees and dekal si ilmomit. okay Mga upload part officer kita ko lagi meru la resume trigel role ada nga raposa. Trigel role walk in the losi gaurio. Ang so kadre kan isip man so mi losi gaurio ko mer officer kita a labor ay sa bunga kata ang clear kay matira mang so losi gaurio magi ono sir gau. Di ko impact to sir ko lori mang amokter sa igil survey balubong urol gi morurgi lubong dela PVA. Amo madingat mungkal adang guk mara schoolel madurni office cycle loriol available ra industry da guk katangat-tangat tele office ra labor wala bagay gi road permits ra unsa do bagay mutos pe accountant tos pe agi dele dive guide master diver ngara loriol ra available lagi madingat mo ay ngarang mo renewal guk commercial self pool ra employees ra gilat mong sabihin mo may loriol dia Yala kal sabi lagi ko tira training ra PCC, tumura ICDF ra Taiwan, tumura additional school. Nga magara na help from kal ada mo sa admit tagi gidal job descriptions. maring ya ako Eme ko ngit Mr. Walter adi lungil ako tungwa ngel director namin. oy Ka involved sa say mang ang ngani akari may bail directly mo rang gigi murut araw dio. May si. Dile. Mang kadi mo sa sir enjoy na kita. oo agi ko am lolongul lengaring ya besel adal guk mleil expert ay galuror mang adalang giray magi olongul leol sis berngi makadal mutul momul Me Mr. Walter ako ngit makuk introduce ri ngilen ngal bitar nga. okay El dili ang clear Mr. Walter ulir telurera dulu malmol. Malungil swelbe Mr. Wilter marbekla ako no telgimyo del member nga ako ra emergency nga kang kla sa irong rungul bay na ama ak director sel Bureau of Human Resources na Ministry ra Culture HR Culture Tourism and Development tel office sergi ongara arsel le former Bureau of Public Service ra kabalment ra Blurbelaw Emlamol demo kari tagi del Basel Division Employment Services, formerly Labor Office under Ministry of Justice. Direct ngati ang labang kita ang volunteer compliance officer sa Marsay del Office of Labor Compliance, Waya Lulbi tagi del Office of Montabloy Sections, tagi del Division of Employment Service, tagi del Labor Compliance Office. Timul merteng kita malmul mera atok syori mga ngager dan sabi kalol nga sa ulo. kabo Yeah, back so kal correct translated nakal earlier, bakpay mas kay correct on data. As of ngani 377 al other martegi del pandemic re-employment program. Iti other below they already. Mama na utong 3 are 56. O yung may elol malat, ablal higher private sector. Mama malmol malos akong bali marupter other interested in higher other below. Letya nga Mr. Walter interesting ng medal WIOA program. Sa amalam daw dalti etoryo le korkaw mura endra September. Ako endra September le cross acta endra September. Di budget ang aram dir other olbi mugukti mo yorotip mo extend ring ya. Yang extend ring ya yagi malmol mal transition ke gala other mura. kamal koraman di clarify tiya ko asi nguriol meranga ge biak perni gumiak perni El all time and sub LYC the WIOA program ram rigel. okay Meski daw الموقع غرنية أول نسي وراء on the job training. okay Mang si Emal ngwa hada le gong etom daw darngin di agreement tergumiak mo ngedel buy nelol buy lom daw darngi bagi ogil maral mon diak segil subsidy ya ka ako pick up ringin mo adam ra viewers Al sugumon sabi al sugumon sabi okay
Manggora, it's ang Sige, lalo. ora kumbali maa. At the same time, in on-the-job training, mong waitress, ang musubol waitress, ang mol madaan, maging na sa subsidy kang mga Actually nga dakaludude da other bela special program eh. And all time, yung udo na cross act of Petri Canal. Tialud Tublod program. akmani Across act of those below the national government, Mm. and mom do the trigal other sa tema na pandemic. WIRA of those Marigel, to the main rural social program. I say they're both expiring around September nga. Yeah, WIRA malmol, hindi yung regular program lukok nga nila lang Oh, tayo. I see. Okay. Hindi ako Rural programs. misolo ko sa ito eh. Sir, the expander sila lo nga minister Mr. Wilter sel program argi the longraan nga PVA through self-funding sa the course actor git say though that nga legal vela o low rior up to 80 hours ratal boila maso kung makawa ko cost pera al low rior akong bali ka wal mo 80 hours sa ya at total do del to the course actor say $280 anything beyond their say akong bali ako ka ulma sa wal ka per se kita po overage Kamladuli at oil ma-question na alwa sa gombali. Miniri amula sa lang nga kada ko gombali. I say Relanta. Hindi akal siya. Gili kal qualified niya. May say? I say Okay. Game lang madali say mga ka-ospera adult personally ospera. Yeah, Kandiya. that's right malhayra. And then Ngarong ko mula sa gombali. Nakamlan trigal nami om sinderti akong bali lo sigur other. hindi laka gombali ran sabi. And sabihin. Okay. And sabihin employer ani nila. Okay. pero Ako ba kalero employer other bela, hindi ako self mal ko maka contract. Aktibo le ako kung hirsal $7, mo raman de. Okay, with condition. Ang interview ni wala ka ngayon. Mat sabi, say, ela lagi de Mr. Winter apa ki moruri. Okay. Masel decide at mo sambal mo bro tagi dalun. Tokoy, yagi ngiti 3 trigel lagi mas ka ako tagi mas kalis. Boko Mr. Service, assemble mungagi tas wakal mo interview. Yagi arrange rata. Ikaw na civic center emitter ni. O Mr. Siyam na tandalin mo na adabelo rowi. Actively na press conference. Oh, hindi ka mangladim na kamasaw. Mangim na mga lito. Ya, kung dire ka lumes sa press conference, ako may sila kung ito ko may press conference. Yeah, say given. Dia ka teller ko mabal to ka ladara bulwa. Dia ka teller magulungit mo. Bailo morula taon hol mo ay sa. Tiagi din nga niya transparency tingil kabal. Kung di mngita kasingin di dia kan barangari. Betul ada dia kalau tengok umur. Dia ya wale lagi. Kaya wala lagi malasa man akong. Gaman masaul me minister leka. Tira ka longit mong tira ka adal nga mawari ka, tinapan mo ko si barni ka. Di next semester adal malam lablin ko ngit mga sasing tira mo durok kalmi. Nakatay nga siya urtal to ko mong compliance sa ta katil kambang. Gidire ka lo nga siya ngitra mga mata armer adra lu mo tutak tira ka malbanrala. Nga oreving mlamo kay malangi rargi. Madya sa kon may legal mer buigel to sub sa tayar na. Nanya compliance all blam dali mamdur tirim by big kusar adrin maral mektir. Nandira atal gistrim na kasubalaw. Okay, hindi kala tayo. Hindi mo lang sobrang tigil di mo na maulir ko. Mga ilabuhay sila ulala sa commercial mga rinaleng mal ba't to ka malabat nyo. Sobrang po. Kabo, marangod ang issue sa mga. Okay, hali dabura. Ante elam logan nga kayo sa mga. Oy, makamal musulang. Hali dabura. Atara to oil. Dirikal ko na mali. Nga, kadamna mo ka dangil wasi. Actually, ikaw ma-minister agriculture, ma-fisheries, share o sisilun laso. Kagongel wasi maral nga niya aurior belaw di kikidro sigla for Nelson More. I see? say Why say? Okay. Yang na mawid. At ko ro umingit atarni. Magsali kita sa edang nga ragel bilasan makatiratal tayo. Sakal mo o pursue sel project talgaru obo minister. Sakal ko o gel wase sen gidel ke. Kadir ka marungi namong dato.
From Saudi, meron project. Yeah. Kung alam na invite lang mga alam sa iray, Oh. ito lang. Yeah, Oh. sa din kamara, sa program ra PBA, Telal bulu ako morulay yun. and all time na mo ngiray, mang esar, mangar along, adri ka assembly ngayaw, magimle mitra adara ngat pangalan sins. Okay. Mga kawa program markamam lekor ka ora. Kau kung terger. Sildilisi. Agum tera at. Oh, Mijel adara sales. oh, okay. Soril momrur o sisil program morurile. Akne dur tire o aiser tira kletal morurni. Etamal soril. Narinya telgibum de kedni la de morurni mak tisuda mo kamom bengel sum narinya gulmal ngi la yak malul ngi tahel malu im spada kalau asin narinya role em bibi kaltila. Sebek segal duli. Mandali, yeah, opo. What do open Okay. government? Akundas laureor, el doru ringil maradar belau, el rul tril mo qualify mo umala ese certirse el bol muodala. E o siul time mo dudara a cell organization el tirtia NGO loruni. Mo dudara cell murula klokli. For example, adal masel murura sel abodom do durnil murur sel provided en ariar adra a governmental mochega progreso tilo sitamra lo urior te dim laudo le gagida al sel murul alla le lang amula si o murior o murura NGO private and government esel bo murior time alla require gol PSS ma pension. I say, mga armari klip tirala mo qualify. El ang imbiya kay tirga mostly over age 15 more baban mas. E soril murula sales. Hindi dia sabil de bebil tira gukman na motor klip. Matam na kami ito tinto si harun sama mula sa sama ikagida property kamam. May ikagida sa sama mongis. Hindi sama mula spera anarabang grades el murul. Sa igila tara toel buk na dirigal mo ba mang aktray lo sa kadamara kanit tertirgala lo spe audo e o spe augrul e o spel mo moreo do dir silbon mo man se bedel tekerti mang agumdas in se bedel gama po the programmer po sa Yung igila amal agree raw. Akong sa mo ko nito ba temp agency. naratila Temp agency ay temp global temporary. oh Orang kabar daga masinga orang kabar dan sa malahir adal ko to spare ni mora mrur o mrur ni el mutolopi. Masige da kung dasen ang sa mo revisit rin patrala. Lang aktre kam na matigir ni lang PCC mrur program el caregiving program. Caregiving trigal adal o mesra namum odol. Adal mesra betor kadira kam odol din betor adal namo spera adal ora na short tirsel bol maknola. Hindi mo kul ral uda balat abaleng tergegel adal may. Mung certain sa mo visit ringit mo ay ngare gel ko certain jobs and maybe sa allow ma ada ekol mo sel contemporary da normal na. Taksela da haraw. Pero masal po the revisit the regulation the Saudi. okay Hindi ako sa bulgor okay nga katukara babol. Akura orang man le haterngi dia gatora babola man dibio takarik abo. Ako asin somio da lutlo zisba udodor belau somio alakbo da ser le nga sai da nga gasi dia kal worta ikal morura babol logo como el zisba udo de abo da ser ni ko magara egmitem na lulil ma Taiwan dimlakan sabe legal turiste minister agukna both side. Hindi ka sabihin, open mo na turist may le tirgal ada buluri la tirgal ala ka soril mestia. Le tamadak. Makwa se memorior lol murula udo do waigal magitre un la didel every sarudiak mo lo sigargal yak patigrao. Tanggal na sila tramur nge mal mangaling every sarudel gumala tinan mo ni mumlamom bingi mum reserve. Ya, kakala ngi mungul mo wala reserve. Sultan omen lagi. Di halek Saudi tergibel mungul tal babal ngari. Okay.
Mang suakal man ko clear was sel hotel ule kada tel el do rababol di malmon lo bangla Taiwan enal mu to lo mu kadam le mura April lo tor bangi menguk no nya spike ka number Taiwan di el do adi malmon malas balomo rasin mala tiagi botol adad agiril morarifera nanya bukor lo gim madringel at el mangi la temir el Taiwan muraguru el critical ma although lo bangla president at mukabo moments at moral measures as either put in place lo bangla Taiwan and silvo akla al ventur belaw protected the other belaw at the same time and either lo durok other molde kasan takay mak hu ulta beber uraw al sel costra one charter flight in Taiwan $80,000 a costra askuma other bela mura Taiwan and they're undertaking the bubble rules and require till mo quarantine 14 days. Hala. 14 days el quarantine or 15 el at lo banggela 15 el escort ti e da kasi it mangar imor room. Mo kumasawa da over their room el dar tuklo ba imor ni. Mo kada masawa da kwed el 105,000 per flight siya costra ti odoroker o del other Taiwan. Okay, mgale gukir. Tirgel guk fiakal sere mong masaras kogil me. Tirgen guk ngaram tumi. Me halak elak pur tilay. Okay. Mang sera lomo ulta lorior agi mal lorior mal close lo bangala Ministry of Health. Ergi. At the same time agi lorior lo bangal sel kuk Taiwan CDC, ma Ministry of Health ra Taiwan. Leng for Taiwan will approve a flight in May and require a email different agency including a transportation, material talang tingin la hospital til kongi. Matamhan mo sa girohu talang tingin taluro e mo kong check mark ni raw era lami. Megaki dagel baby ra agora protective measures el MOH gi ma a PVA ma ministry ma ambassador Taiwan amlomes. Makote sel lu era merbelaw and require malara PCR test raskojo. Say a hotel number 1 measure. Ang room hindi ako sabihin na they'll not travel outside of Taiwan more than I'll say 14 days. Idiregal gire la ta government of Taiwan bulola permission of mga ka meet ay kagid local criteria. Akadra Taiwan balu ako green card of Taiwan. Mo sabihin mas sales ko. Ulong no niya ako ka aldado ra vaccination. Mles mo malwasay. Remember the luto la immoral layer of protection. A layer of protection at mukadam karang muto do lir segi do korawal bi na selsi sa bungkal okya kada man madingit mong muto mangal mo sul baklak lang ari. Ese sel lomruso tir at sila askojo ra wala to. Nalatam lang mo PCR test. Takmer da wala kada muruso tir. Yak madingit mong sekat puno asem bato tir. Amlang mo atara orus. Betirgam lo rakwa batong atar orus, basta lamet tumetular sa long orus. Hindi kaltiro ko hindi nga niyam na more sige. Yagel guk community spirit of Taiwan in the last few months, am nadarat palmo under atten. Bulkulak mong namot tilgib el safe at Taiwan compared ra ngaramo. Yaguk tomes na badigel, dato telay ratan silas. Sige na daw may seringil kor ogur at mo safe as well open at Taiwan mura ato ko ra tourist al mel dos pesos sa daw at the same time yung book save daw durok at ang mga auguro ra Taiwan Hindi ang mal narialad siguro umulgol ni hindi tigulgol niya asya dome sa record elang lamorgira kwam kumesa news en mulo isi magumesa news na Miguel mandiregal blel op namotelal open e close lengdiang unpredictable tiato mandiregal kamalgol mundial udo daul hindi raadal ku congreso rigida ngania vive trabajet kamalgol was lagamo karang eredido aise edongi time mornya ufu ulgonia mulo ase. Meanwhile, Maurera el Aguib, Vidoli si la rolela food security marcela, Ablora del Belau,
el mosso bedel digi del kele gida dimla ay seru admit kaladang Ya, aba bal agree kau. Emek lutel di era bodo era babol. Nganya klot to era lu ka dere kan question na ngara manganya dia kau do kola bogi muklu kal browser to this. Siempre to koi. Di mek put clip muselu do da dia lu do der belau. Saya nganya saya ketemu was anonymous donor el grant el mera PVA el mobile stimulator economy. Mung sel lagi terkal okya karogu mera skojo itu berus emang amrus ogi maklu mera imori lo rengat mulungun mo oiti rasio berdela. Mung se malak mutan patakli dia kal tover om sengal belau special grant terngania donor dia kal sola bodomet muntang lo ngase ora economy gitu. malungil kamalungil masaudan ngiray ma kaya gira baila au ulak cloud problem yung dia kalakaw kaya government girel mo transparent maila igidel toka ulmong morngi kaya igidel adra news legora conference mo gerel kamiw maraming dia ka mo ay sirigidel wala ko lo gerel kamiw mo ay nga kan maa gerel kamiw makabangar kaya dia kal girel blil o masaudan kaya dia kal government Agun nga so government kamo girel transparent girel rogut toys. Togora kampak hal halebok mere. Togora kampak matogora problem legal la togora judiciary. I get back to problem of lolgara atrablu araran di raul mo toger. Meng omgong mo blagatak hindi mga kay discussion kal masaba. Amaklor ay kaltoy lo siya kala mga orsis pa udo mga kira ni kel ni masal gadi react to mga problem rigi di give murula problem rigi 3 more minutes okay 3 more minutes malak to berelang kumya dia ka para somin mulukora era bodo bre kora klum mura Charter flight kora message mura boy oy Tadi ko ngaling sel ada wala da mole sel hotline obviously da labor get tail or illegal workers 488-6600 sel ko din sel marabulu mal sumarin tigil mas tigil mga rap sige da den wargi de lok tali mo model mo dong sige do Apok alisel lolo ko rin officer na ruwa. Direct ka nga niya website terigi dal sabi report gaya dal infringement of labor laws. Ministry of hrctv.pw/report. Saya edel morangi okore edi agmasoyis para computer ka welo otong report nga mera ka ma'am. Adeng waragi daw answering machine for the time being. El sabel record gagi the report sa kami WSL 2000 gagi me send our compliance officers and mo check gagi the report. So, siya maldi on 24 hours malaya report. Hindi gyalngit tila sa kuming emergency. Ang sabail direct kalkol rabli labulis. O kore tira ko contact terang mamar adra compliance. On the weekend, sa gi-forward ngin maraigal seller kama man sa ambil ko lang kama ang uwadengwa. Direct nga niya tara kora update o ngit kalmar adra balu. Ang nangisal announcement tilo badar luwasang nga special charter flight el mora Dhaka el to badar bela el mora Kuala Lumpur e kanek tara flight sale mora Dhaka se marara Tuesday September 7 Dhaka Bangladesh Dhaka Bangladesh so I say ay also meng right now agi malas malolangas ara 80 other cells kogi nga 20 other sina kita uspera me de local mal adra Bangladesh malas malo direct lo si kroler adra ang udol bulul mo transit ra Kuala Lumpur mergel sol bulul soril morni el altam al sugo me kadhit lo sayid el target el 80 Yara la ticket amo $2,087.50 at tala. this is one way One way. At so ko mandi okol malabang master sales kogi eng wal 2,700 ara lawan lahat. Yaldi loko wal ating 3,700. Among sabi tel direct ka nga niya skogi el sell charter flight tel mora kuriping el 12 September 12
Adra surang al worldwide travel la ungar arsegi del charter material sorry ran mo madang ako makailom so del segi del charter agyol ngit tarang mi mamkol na surang al hindi agi mal mga lerar adra balul wasay al sugo meng arang ligiw am lamo sorry maral kami wan na mo di kal sa amil employer ti agyol ngit tel wasay ngar alam el employer ang asiyang alagay maraskogi mang mormay ma suko mo ko anges so man mo madangel wasay ngarang akira man mga tmok lang alagay mang mas araskogi pero obviously kita employment service division ang ngarang sales agi mga sukaw agi di OISL wasay el alta mer other Malaysian Airlines ati ko ngira tirigal fully vaccinated al adal mang mas cells kogi man so mandira kal nga vaccine ng lamo di kal sabari mas anas kogi magi again nga ako makailam sodel edi yata magi di wasay mutangan mer office malubi mo makadong ra 4884331 or 332 magim ko kam nga sukara agil kari malngaringi manusulang. Okay. Medical kartial Mr. Wilter ko nga sulen. Hindi nga sulen la TMC marbola itu akambes. Kaya laman me hook mo albang ra digital show kim share agil hook services agin provide. So kaldi last message nga mo officer gidra human resource nga other belaw lo sigaw yor mo sigra adan si ulmay. At sumbu ko siga rior deka other belaw mitringi and sa ko musukaw sige al transfer trigel nga al belaw wala mo do ko siga do uler ra adal nga rector belaw go nga skoti mong open officer gid man nga niya ko questions ra kamera ay gidele to ko regulation malung to ko ra gidel process ra malarat e ko ngit mera office mo mesa tara officer ka ma malhelp para ka ako ra dingon mo isay kita sa adal butal memo butal pag mo kamukan at Biyak kamal masulang minister matkirgal adam ling batol toya om dilur elang el gundas men biakal sal batol adam madangya ulmata tumrula toil gamitian malgolo si toli tala maigel malga man manatoy tumralo li tala lenga mak madangelo si tian laimi Hindi radalo spera rada madangel mutia maknite di mole to spare tim apundaso se do sigra ran musabel mga tax rara maradalo siga urara morni matirgel adal gu o spera rada maringal borni ngora dimle do swega maktivi lo aisei ega mal masaul ga umtirgal adamaling agunda se kadam na mga takla bebira to il moraradan mga yak question tira ikalto egmitel malgora marura besal sion mo maluwe gombi mo modify kal mo atem mang malungil makamangi disay I hope bon marege mo sabil mi sira bulu malubel bornya kapiril meray kan media mamora news malbolo nanyarad malakabido melek la to il malmal la brula urele del mo bato Apay medik kalira last. Apay yung liter kami ula adra bulu malsab bay mem mo all tagel so mi ada chance. Betal luut. Hindi adital 10 commandments am narayang adal me. Kay kuk si adal digi del smao mas kumanya aso mal morulil mo aktera moruri. Eki mimo kun me magim lasi. Landa ka darpas ringin mo mereka melutal me kuk mo mondar nga. Minister akmal gongil altol molgoy Hindi ka mami talagi martagi mo ngitak kertial toy. Ya andra bula dia react di kample. Matiang ani chur gira bela Allah ai se mgadang mul mutu si gal dole le mru ritil mo understand. Emna mo dia kateme de merem sen next mlut tal mei. Malu be gduk mo abli ma malgo mo avik chala du. Lama ko yer ko gi semang tengah lagi. Na mo ngil. Okay. Akmul mo lang. Hindi akong margong. Gigitian mo lang sa mga marigong komando masaw, larada la bulu, loreng sa tel program.